Кеттік қайтып аяқ өтіп шығасың. Başlayalım. Бүгін билікке келішті, эмне болду? Өткөндө таластан эки куданды кызматына коюп турсун десе, коёюн десем, эки жактан алсам киши жок болуп калып турчу, эки куданды элди тынчтайына коюп койду деп. Ушул Кудайдын алдына айтат. 25-октябрда дайындап тур эки кудасын. Тынчып калган, бийликтин баарын колуна алган. 25-октябрда эмне болот? Эми кеткен учур болчу. Burun ızlıkta olsa, araçayın hak yolu olsa, kiyim, bilindik olsa, bugün karalar bütün mekençi. Hükümden toragası mekençi, başka prokuror mekençi, Narın'ın gubernatörü mekençi, Oşkun gubernatörü, Calavat'ın gubernatörü mekençi, Bişkek Erkin Ekonomikal Kaymak mekençi, Hükümetin işinin barı mekençi oldu. Bakiyev'den ayrılması emniyat, akça bilen birlik çekişmeyik var. Kuday talanın unutku odası var. Акча менен бийлик чече турган болсо Айдар жүрбөйт беле. Акча менен бийлик чечсе Максим жүрбөйт беле. Канагыла. Демек эң биринчи рет Кудай талап чечет. Ошол себептен мына кечээ бийликте акчасы барлар бүгүн каякта. Биз эң негизги өзүбүз туура өзүбүздүн милдетибизди аткарып добушубузду беришибиз керек. Kimisi tatlıklı, kimisi güçlü de kimisi tatlıklı da doğuş keşke. Başta ayıp etmedim. Bizde de günü vardı. Biz de депутат болып oturduk. Balkim bizden ünümüz yetişsiz oldu. Balkim biz kespeşleri tündey olmaya kaldı, göndür olmaya koyduk. Bırak, uşul Atambayev'di 16. yılı prezidentlik birlikte oturgan uçurda ben sındap 9 ay oturup çıktım. Biz ardayım aytıp Kanay Kapaş Atambayev туғанында iş қозғалған. Бүгін де орықталacak iş қозғою сананы. 3 қолдан olsun. Бірақ дағы жол айтып қойды. Біз отырықта келдік, 20 жылды рестатта қорқыттық. Бірақ айыр, намыс біз үшін бірінші орында. Çok öyle bir röportaj. Burası kayıtlasın. İyi.